Škodi od ohnja bar zveljki, dim kotriše spušći na drahi zahrožuje bezpečnost u transportu. Vožače pre njeprehljadnost može vyvolaznie šesce, a ohenj vyvoluje čkodi i rošljinom i životinjom. Kad visoke temperaturi i veljka suša dozljem, že bi človek zoz avta virucelnje zahašeni cigarčok i čkoda u štu. Dobrodzečne ohnjohasne društvo u Kocure ma novu opremu, novi kamion i vybudovanú novu garažu, alje za krica išće njet. To nam vred za kapuri, keď nemame ešte hore nepokriti krov. Savjet mestnej zajednice nam pomogla da položeme želja živo na tot krov. Mi to tu garažu počali robiti pred 2 roki. Evo teraz 27. septembra nam vyhodza dozvoli za roboti. Ta znači keď nje položime tot krov, znaš, musíme odakad stvoriti 100-200 evra za produžetak dozvoloh. Trebalo bi co skori nazberac penjež i položit za krice, pretože opremu i kamion treba zaščicic od dižđu i niskih temperaturah.